Assalamu alaikum урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кымбаттуу спорт сүйүүчүлөр. Бүгүн Баткен шаарында эң сонун жаңылык. Бүгүн да ушул Баткен шаарындагы Борборлук стадиондо өзбек-кыргыз эки элдин достугун даңазалаган чоң спорттук иш-чара өтүп жатат. Андыктан сиздер бул чыгарылышты күзөтүп туруңуздар. ВЭФ боюнча бул жакта бой без правил эрежеси уруш боюнча бул жерде спорттук оюн өткөн жатат. Азыр биз Кудай буйрса мен ушул Борборлук стадионго келдим. Эл азыр мына билин-серин кирип жатат. Жакынкы 1-2 сааттын ичинде оюн башталат. Андыктан сиздер назар салып туруңуздар. Мошу сиздер көрүп турган тетигинде даярдап, октагон бүт баарыны даярдап, биздин Баткендин спорт комитети бүт шартты түзүптүр. Кудай буйрса бул оюнда эки элдин достугун даңазалаган, өзбек элинин кыргыз элинин достугун даңазалаган чоң оюн болмокчу. Эл келип жатат, Кудайга шүгүр. Ушул Баткен шаарынын Борборлук стадиону. Кудай буйрса бул стадион жакынкы аралыкта чоң бир реконструкция болуп, өтө чоң өзгөрүү болот. Бул жерге чоң арена түшкөн жатат. Биздин Баткен областынын губернаторунун демилгеси менен Туркия элинин Кыргызстандагы элчилиги тарабынан демөөр чошолор экен. Кудай буйрса бул стадион өтө чоң арена болот. Биз аны дагы Кудай буйрса жумуштун башталганынан чагылдырабыз. Мен азыр бул жерде ушул спорттук оюнду уюштуруучулардан бир-эки интервью алайын. Урматтуу көрүүчүлөр, мен мына азыр Баткен шаарындагы ВЭФ федерациясынын жетекчисинен бир-эки интервью алайык. Ассаламу алейкум, кандайсыз ака, жакшысызбы? Уюштуруу иштери жакшы болуп жатабы? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы өтүп жатат. Жакшы, мына өтө кубанып турабыз, эл жакшы келип жатат. Бүгүнкү иш-чара мен ойлойм бул тарыхта кала турган күн болот. Сөз сизде, жалпы канча пайыз келди ака? Жалпы буюрса Өзбекстандын өз жалпы 25% келди, Өзбек Республикасы жана Кыргыз бизден ошол спорт бизден да 25% келди. Буюрса ушу бүгүн кечке чейин 25 бой өтөт. Ошо ар бир бул өткөзүп аткан турнирибиз ушу Кыргыз элин, Баткен элинин рухун, духун көтөрүү жана ошол эле Кыргыз Өзбек Республикасынын достугунун чындоо негизинде уюштуруп өтүп жатат. Ошол эки элдин максат, эки элдин достугунун чындоо негизинде уюштуруп жатасыздар, ошол чындоо негизинде уюштуруп жатабыз. Сиздерге чоң рахмат. Мына уктуңуздар, Кудай буйрса ушул элдин достугу үчүн мындай иш-чаралар Кудай буйрса алдында дагы болот да. Буюрса биз ушул иш-чараларды жыл сайын өткөрүүнү ниет кылып турабыз. Буюрса бул Баткен шаарында биринчи жолу эмес, экинчи жолу болуп атат. Мында биз 2019-жылы өткөздүк эле ушундай деңгээлде. 2020-жылы билесиңер, баары пандемияга каршылуу көп нерсе чек киргенге жараша ошо өткөзө албадык. Буюрса чын жүрөктөн ниет кылып турабыз. Ошо өтөт деп. Ошо. Рахмат сизге ака, ишиңизге ийгилик. Өтө ыраазыбыз мына. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Баткен шаардык ВЭФ федерациясынын жетекчиси азыр бүгүнкү иш-чара боюнча маалыматын берип кетти. Биз азыр Кудай буйрса ушуну менен оюндун жүрүшүнү алып көрсөтөбүз. Андыктан бир аз күтүп турасыздар. Жалпы Өзбекстан өлкөсүнөн биздин кошуна мамлекеттен 25% келиптир. Биздин Баткенден дагы 20дан ашык пайыздар бүгүнкү спорттук иш-чарада өздөрүнүн күчүн сынамакчы. Лака урматтуу көрүүчүлөр, башталып жатат. Арыңыздар Кыргыз эли. Капманда кечиңиздер менен. Жалбыңыздарды Кыргызстан, Өзбекстан мамлекеттеринин эрежесиз эр уруш боюнча достук беттешине жалбыңыздарды кош келиңиздер демекчиз.
Добрый вечер, дамы и господа. Уважаемые телезрители, приветствую вас в Баткенской области, где пройдет международный турнир между странами Кыргызстана и Узбекистана. Турнир посвящается укреплению дружеских взаимоотношений двух стран, куда были приглашены бойцы лучшие Центральной Азии. Орта Азияның ең мықты деген бөшкерлерін бүгін Моштасына күе болауыз. Ал емес сіздерден жақсы қолдауыңыздар керек. И тут не хватает только одного. Баткенская область, ваши бурные аплодисменты! По регламенту бойцы проведут в октагоне 3 раунда по 5 минут. Напоминаю, что под руководством и организацией ВЭФ Промоушен проводится данное спортивное событие ВЭФ Профайт 45. Итак, боковые судьи: Ислам Камалединов, Узбекистан; Кылыч Алманбаев, Кыргызстан; главный судья Нурлан Колдашев; судья в октагоне, вы приветствуйте, судья международной категории Садык Аширов. Вечера приглашается боец из Кыргызстана, боец весовой категории 71 килограмм, Мелис Талипов. И также приглашается его соперник, боец из Узбекистана в этой же весовой категории, Шахрух Худайбергенов. Боец чего так на Алматы, Дамы и господа, гости и жители Баткена, начинается первый бой. ВЭФ Профайт 45. Бойцы проведут 3 раунда по 3 минуты. И первый боец, представляющий Кыргызстан в весовой категории 61 килограмм. Встречайте бойца в синем углу, Мелис Талипов. И его соперник, боец
сбрасывал вес 61 килограмм. Боец, представляющий Узбекистан, Нурджигит Жолдасов. Центр. Центр. Поприветствую, быстро. Слушай, мой команд, четко ясно, понятно боем. Затыл, позвоночник не пинаем, не бьем. Локтем не работаем, сетку не хватаем, помогаем, стоп, прекращаем действие. Удачи, по углам. Первый раунд. Судья в октагоне, судья международной категории Садык Аширов. Разведка. Birinchi raund kg boshlandi, salmoqdagi hurmatli Chabarmat kanalining ko'ruvchilari. Birinchi o'yin boshlang'ishida. Qo'lni ko'tar. Bo'ldi. Sol qo'lni ko'tar. Hoppa, barar, sekin barar. Sekin bor. Tishidan jasad, tishidan ham. Qo'ldan ishla. Uka kirgizma, zashdan qo'y, zashdan. Qarma, taqa. Uzoqdan kirma. Bor, tiyishib turib kirasan. Azat quva. Bor, shundan keyingisini ulab ketish kerak. Azat quva. Bor, o'zing bor. Qo'lni ko'tar, bor uka. Qo'lni ko'tar. Ha, ishlaysan endi. Jasa, boya tutmayın, jasa boya. Stop. 2 sekundata. İşte uka. Olma işler çıkar. Olma işler uka. Kirge, çık git. Oradan çık git. Katar vur. Vur usta tarafın, vur. Kolda yatıp kızılan işte. Stop'u bu kaça elden müsaaden. Vur! Korkus. Kolay korkus. Vur! Kolda yatıp kızılan işte. İşte. İşte var. İşte yeter toz gelecek. Vur uka, uzanı. Bak sen işte. İşte uka turkuş koy, işte ver. Geçin yavrum. Vursan da sokmalar. Dur. Sudi. Varsa uçma. Girerdin işte. Vur
Sen canım kımılda dur. Gel atay çarçağın üzerine işte. Çarçağın işte. Sıra kol gider. Gel buraya gel. Oy. Kirikatla bas. Aylan orada benim olan aylan jürek karasan şunu. Kara tutan neydi? Bırak hoca sayıp vurup durup şey. Vurasın. Vur bala çabuk yap. Çabuk. Kadar Açadan çık. Allah'tan çık. Allah'tan çık. Allah'tan. Dene. Aya. Koy. Birinchi raund. Завершается первый раунд. Поддержите бойцов. Ikkinchi raund boshlandi. O'ziga tug'ishda uka. İşte olasiz. Maestr avval yaxshi hozircha. O'ziga tug'ish kerak. İşte shunday. Soji, второй раунд. Время. Qo'l ko'tar, ishda qo'l ko'tar. Второй раунд. Bor endi, bor uka. Ishlatma, vosh ishlatmash kerak. Qo'l nega qo'l katta, day. Kirgizma, proxod. Aylantirib olsana. Ishla uka. Ha, ishlar. Ko'tar. Çatla kirve. Açadan çık, Allah'tan çık. Allah'tan çık uka, Allah'tan. Vur çık. İşte uka. İşte. Vur uka. Vur abi, vur. Kız. Çıkar, tazalan ne? Koldan çık, koltuğundan çık. Baştan çık. İşte uka, işleteceğim. İşte. Vurarsan olsaydı, vur. Sakin. Vur uka. Vur uka, vursana beti açıp dur hadi. Vur uka, vursan ha, işlep durar. Başka korpus işlep durar. Bıçak taşmayla koy, tartışma, vurup durar. Açık. Çık. Katarın. Gir Katarın. Katarı vur be. Katarı vur be. Katarı vur. Vur başa. Kırgızistan birinchi o'yindan ikkinchi raundda jang oldi. Azamat Hurmatova birinchi stop qo'yamiz. Маршиндай. У нас есть первый победитель. Победу треугольником во втором раунде за минуту 58 секунд. Победу одержал боец из Кыргызстана Daim жақсылық ұмтыл бір алдыған елегін жігіт сен де сезе біл ішен келіп кезігін кел бір еткен биіктер қызымның Kırgızistan boyası. Сегодняшнего вечера. Итак, первый боец, представляющий Кыргызстан в синем углу весовой категории 61 килограмм. Встречайте, Кайрат Назиров! И его соперник боец из Узбекистана. Вес 61 килограмм. Встречайте, Камиль Хабибуллаев!
Затылок, позвоночный миллион. Что-то пикеру по сетку не хватаем, не разрешил удар локтями. Ясно? Удачи. По углам. Судьи, первый раунд. Боец готов. Боец готов. Время. Бой. Первый Birinchi раунд. rauнд. Ой азамат. Сіздер көріп тұрған ақ формачаны Өзбекстаннан келген мушкер. Ал эми қызыл формачан біздің Қырғызстандың мушкері. Ой азамат. Өзбекстандық мушкер biraz алдында баратат. Онда Қырғызстанның мушкері өзінің чоң соққысын берді.
көрдүңүздөр. Кыргыз мушкер азыр алдында барат эт. Birinchi rauнд аяктап калды. Экинчи раунд. Второй раунд. Өзүңүздөр көргөндөй бул мушкерлер аябай кыйын чыгышты. Караңыздар. Бири-бирине эч кандай код бербей кызыктуу оюн көрсөтүп жатат. Düzenmeden bas işte. Çıkarva, çıkarva. İşte kaynak, Çık. Кайрат чындыгында күчтүүлүк кылып жатат. Vur gayret, tep.
Canım uçan, davay. Davay, canım uçan, davay. Yiğit'e. Ayağını çek. Aman, ayağını çek. Время. Ikkinchi raunddagi o'tib qoldi. Uchidan biz foydalanib qirg'iz mushkaridan xabar olib kelaylik. Mushkarimiz Qayrat uchinchi raund boshlandi. O'zbekistonlik mushkar. Bu da o'ta kuchli, yaxshi davrlanib kelgan mushkar ekan. O'yin, son o'yin ko'rsatib жатат. Третий заключительный раунд. Мушкарларды қолдап тұрыңыз. Qayrat Azamat. Yaxshi o'yin bo'ldi. Yandık zaman ey, canımın babası altından. Mushkarlar oktagondan ketmay turamiz. Silo azimini Daston Abdullayev og'amiz chaqiriladi.
Для награждения бойцов приглашается главный тренер ВЭФКО города Батьян Дасан Абдилаев. Итак, дамы и господа, у нас есть очередной победитель. Победу в третьем раунде за 2 минуты 58 секунд. Победу удушающим приемом одержал Хайрат Насиров! Birinci profesyonel jengişimde meni өстүргөн ата энеме туугандарыма жана мен атамбай болуп калган агайым Абдуллаев Дастанга ыраазычылык билдирем. Алхамдулилlah, Аллага шүгүр. Кыргызстан үчүн, Баткен үчүн дайым алдыдабыз. Иншалла. Кейинки мушкадар чыкты. Мынакей. Итак, дамы и господа, продолжаем бои в Профайт 45. И мы добрались с вами до третьего боя. Итак, встречайте, боец из Кыргызстана. Весовая категория 57 килограммов. Боец в синем углу. Встречайте, Марлен Дарс Абдемаликов. И его соперник, боец, представляющий Узбекистан, в красном углу Шахрух Худайбергенов. Правила знаем. Активно защищаемся. Обоим удачи. По углам. Боец готов. Время. Опа. Спокойно, Саша! Судьи! Malez! Malez! Только да не стечи, жақын болу. Жақын болу açı. Спокойно, хорошо! Қалма қолдары, бәлі! Büyükse Marles, büyükse! Marles, spokojno, spokojno. Spokojno, spokojno. Yaxşı, kontrol kıl, özün kontrol kıl. Kollarım bayla, kollarım bayla. Kollarım bayla. Oyun kızı жүрүп атат. Мынакей чалармандын көрүүчүлөрү. Putumda ötmez içine, Marles. Putu kirgiz. Putu kirgiz. Putu kirgiz. Dur, dur emmi, dur. Hadi, dur. Buraya. Marles, tık şu arkanı. Arkanı tık sesine. Bravo yoruldu, Zarişatet çarkan kaldı. Zarişatet birinci. Arkanı Zarişatet şu. Zarişatet. Zarişatet arkan kaldı. Vuruş gerek, vuruş gerek. Vur arkan kaldı. Vur arkan kaldı. On kalındı, vur on kalındı. On. Vur, Marles, Marles, on kaldı vur. Marles, on kaldı vur, on kaldı. Arkan tıkçı. Marles, defa ölçü kötten aldı. Marles, arkan kaldı.
Kolun bayla oğlum. Oğlum. Активность. Боец. Активность. Бak Salih. Активность. Oğlum uçsaydı o filmi. Sizlar ko'rib turgan qora formaçan O'zbekistonda mushkil. Mana bu formaçan bu Qirg'izistonning mushkil vakili. Arkamı kaldır Mehmet. Спокойно, Марлес, спокойно. Стойка! Стойка, судья, стойка! Birinchi raund oyoqladi. Keyingi mushkullar. Итак, продолжаем бои. ВФ Профайт 45 представляет вашему вниманию очередной бой среди профессионалов. Итак, первый боец, представляющий Кыргызстан. Весовая категория 71 килограмм, рост 1,80 сантиметров. Мастер спорта по смешанным единоборствам. Бойцу 22 года. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений. Представляет спортивный клуб «Альфа-Строй» под руководством Асалгазиева Турсункула. Встречайте, боец из Ваткина, Навиев соперник. Боец также представляет Кыргызстан. Весовая категория 71 килограмм. Рост 180 сантиметров. Мастер спорта по боевому самбо. Профессиональный рекорд в смешанных единоборствах. 2 победы, 0 поражений. Представляет спортивный клуб «Альянс» под руководством Нурлан Колдашева. Встречайте, Усманов Мухаммед! Бойцы в центр. Слушай, моя команда, четко ясно. Понятно было? Затылок, не пинаем имя. Шорты, пиком, сетку не хватает. Не разрешен удар локтями. Уяснили? Oyun başlandı. Birinchi raund. Ikki mushketdan Qirg'iziston o'g'illari ekan, yaxshilab qo'llab turamiz. Не хватает! Bu oyun qisqacha vaqtda bitdi. Qarangda
Uyushtiruvchilar тобынан Селёзовина Толқынбек Абдиназаров чакырылат. Бұл мұшкер Баткендік мұшкер екен. Аябай көзілі. Жетішті. Итак, дамы и господа, у нас есть рекордная на сегодняшний вечер быстрая победа. И победителем становится в первом раунде за 27 секунд техническим нокаутом победу одержал Набиев Бекзатбек. Азамат нокаут менен 27 секундта жеңишке жетишти. Кийинки боестарды күзөтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки оюн башталды. Бул оюнда эскертип кое турганыбызы судья алмашты. Өзбекстандык жана кыргызстандык күчкөрлөр бул оюнда ойнойт. Итак, дамы и господа, у нас международный бой. Первый боец, синий угол. Весовая категория 66 килограммов. Рост 170 сантиметров. Дебют в смешанных единоборствах. Представляет спортивный клуб «Чаштем» под руководством Дастана Абдуллаева. Встречайте, Көмішбек Темірлан Оолу. Кыргызстандык боец. И его соперник боец в красном углу. Весовая категория 66 килограммов. Рост 174 сантиметра. Дебют в смешанных единоборствах. Под руководством тренера Анворова. Встречайте бойца из Узбекистана. Бекзот Бахрова. Слушай мою команду четко. При команде зато это замечательно пахнет работой. Нажали руку по углам. Биринчи раунд башталды. Первый раунд. Ак формачан Өзбекстандык, кызыл формачан болсо Кыргызстандык мушкер. Булар да бул раундда кызыктуу оюн көрсөтүшөт, мынакей. Кыргызстандык мушкер бир аз үстөмдүк кылып жатат.
Bas. Maka özünüzдөр көрүп тургандай Кыргызстан мушкары бир аз үстөмдүк кылып жатат бул оюнда. Спокойно. Birinchi rauнд аяқтады. Оцепление первого раунда окончено. Hurmatli mashg'ulotchilar, 2 g'ana sekundandan только по 2 sekundandan. Ikkinchi rauнд boshlandi. Hurmatli qo'noqlar, bugungi prezident Saylu qo'noqlar o'zlarining biri Batken областының gubernatori Alimbayev Abdukarim Qarbekovich ағамызға полчаңыздар болсын. Сегодня у нас в гостях губернатор Баткенской области Алимбаев Абдукарим Qarbekovich.
Yeter bu. Kol kotar kim? Kol kotar. Yaxşı. Kol kotar oyna. Hazır uqtыңыздар, бұл мәзешке Абдыкарим Алимбаев келді. Өзінің мүшкілерге болған қалуысыны білдіріп, еңбектері қалып, бүгін бұл ойынға қатысып отырады. İske, молодец. İske ko'rsat boshqa. İske ko'rsat boshqa. Bakoi можно. Bakoi. Tashla. Bakoi, tashla. Bosh sog'il. Bakoi tashla. Kerak yo'q. Bosh sol tur Bakoi. Bosh sol tur Bakoi. Ой, молодец. Düzenle çap. Çap. Хорош. Amaki qurulmuşları ayağağандай özünün çevirçiliğini gösterip жатат. Жеңүүсү дагы болду. Албетте бул оюн бирөө умат, бирөө таттыгынды. Сыйлуу азаматтар, Баткен шаарынын мэри Бурканов Иманазар ага чакырылат. Для награждения бойцов приглашается мэр города Баткен Бурканов Иманазар. Ардайым кыргыз баласы башымда алпады кыргызды дүйнөгө таанытуу максаты ардайым алгалай ийгиликке карайдым күн бою башыгып алыкпай өмүрүм барысын спортко арнадым чачабай жалыкпайдым төгүп күн сайын жүрөктө бир гана кыргыздын алында аттарын күн кылып таанытуу максаты бабаларым менин согушта эр болгон ал эми алардым урпагым мен болгон жолуңар жолдумун элимди ойлоймун. Айыктар Марзалар, дамы и господа, встречайте очередного победителя. Победу одержал в первом раунде за минуту и 42 секунды техническим нокаутом Кумышбек Темирлан Кайдыр арабай жарабын аябай агаларыбызда жаштарды алкалай барыбыз бир болсок ынтымак орносок келечегибиз кең бейди оңдосок кыргыздан эр чыккан манастан шер чыккан чыңгыздын кыргызды дүйнөгө танытаган барына айтарым жөн карап жолбагын патриот сезимди койгузун сен дагы турнире между Кыргызстаном и Узбекистаном. На данный турнир был посвящен дружбе народов двух стран. И под ваши аплодисменты мы продолжаем! Мынча урматтуу көрүүчүлөр, И приглашается из Кыргызстана в синий угол Нуржигит Камчыбеков. оюнду тартабыз. Его соперника, боец из Узбекистана, Базарбаев Разы Мухаммед. Базарбаев Раз Мухаммед башына өлкөдөн Өзбекстандан келген байыз экен. Күтүп атабыз, азыр келет. Дамы и господа, ВФ Профайт 45 представляет вашему вниманию бойцов встречай Баткен
боец синим углом. Весовая категория 66 килограммов. Бойцу 24 года. Рост 170 сантиметров ровно. Профессиональный рекорд. Дебют в смешанных единоборствах. Боец занимается под руководством Дастан Абдуллаева и представляет спортивный клуб «Джаштим». Встречайте бойца из Кыргызстана Нуржигит Камчебеков! Кыргызстандық боец. Его соперник, боец в красном углу. Бойцу 20 лет. Мастер спорта смешанных единоборств. Рост 175 сантиметров. Весовая категория 66 килограммов ровно. Боец занимается под руководством Ислам Ажаладинова. Встречайте бойца из Узбекистана Разимухамед Базарбаев. Ақ формачан Өзбекстандық Разымухамед Базарбаев. На середину. Слушай, моя команда, столько остановилась. Пах, запел, пах. Пожали руку. Аугла, удачи, бойцы. Ошол жігіт алып кетті мынау. Мына жақта жүр ғой бір тренер. Шашпа, шашпа, шашпа. Шашпа, шашпа. Бірінші раунд башталды. Тарт, 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 тарт. тарт, тарт. Тарт, тарт. Тарт. Бірінші раундта Кыргызстандық күшке жеңіске. Господа, у нас есть очередной победитель в Профайт 45 международного турнира. Встречайте бурными аплодисментами, потому что это второй быстрый рекорд сегодняшнего турнира. Победу в первом раунде за 47 секунд одержал болевым приемом Нуржигит Камчебеков. Кейінгі баястар шықты. Урматтуу көрүүчүлөр. Өзбекстан, Кыргызстандан эки өлкөдөн кейінгі баястар шықты. Итак, дамы и господа, представляем к вашему вниманию бойцов свыше плюс 110 килограммов. Первый боец. Синий угол. Бойцу 26 лет. Рост 177 сантиметров. Дебют в смешанных единоборствах. Представляет спортивный клуб «Шер» под руководством Курсун Конгазиева. Встречайте бойца из Кыргызстана Билалбек Матроев. И его соперник боец красным углом. Дебют в смешанных единоборствах. Бойцу 18 лет. Рост 190 сантиметров. Представляет спортивный клуб Уминов Тим под руководством Уминова Шахруха. Встречайте бойца из Узбекистана Абдушарипов Олояр.
Слушаю мою команду четко. Қайталап кетем, қызыл формадағы Өзбекстандікі, көк формадағы болса Қырғызстанның мушкері. Бежали. Carrero! Oyun қызықты жүріп жатады. Қараудан Алматы көңілшілер. Хабарман каналының көңілшілері. Ойын өте қызықты жүріп жатады. Тұрғандар аябай қызықты жүріп жатады ойын. Karacık biraz daha. Orada tartasın ya. Ne olsun? Ya vuruyor ya. Hop bak ya. Niye? Vur vuruyor ya.
жыйынтыктады оюнда. Биздин кыргыз мушкерибиз. Жыйынтыкта экен мына. Раунд. Birinchi raund аяктады. Чакырабыз. Экинчи раунд Время. башталып жатат. Экинчи раунд. Мына. В углу остается только 2 секунданта. Бойцы в октагон. Время. Аябай эл көп. Мына экинчи оюндагы экинчи раундтагы башталды. Итак, дамы и господа, в связи с отказом узбекистанского бойца продолжить поединок, победу присуждаем Белалбек Батыров. O'zbekistonlik mushkar o'yindan chekinibdir. O'sha uchun qirg'iz mushkari janguvchi ataldi. Для награждения приглашается Ильхам Хакимбеков, начальник туризма и спорта, спорта Ферганы. Va keyingi bizning Qirg'izistonning mushkari o'yinga chiqib ketadi aka. Oktagonga chiqib boradi. Keyingi mushkar Итак, дамы и господа, ВФ Профайт 45 представляет вашему вниманию очередной бой. Итак, первый боец, синий угол. Весовая категория 61 килограмм, бойцу 18 лет, рост 107 сантиметров ровно. Дебют смешанных единоборств представляет спортивный клуб Джадждем под руководством Дасан Абдуллаева. Баткен, встречай бойца Шамсиев Дания! Qirg'iziston mushkari Shamsiyev Daniya. И его соперник, боец в красном углу, рост 179 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Профессиональный рекорд, одна победа, одно поражение. Представляет спортивный клуб Камалдинов Тим под руководством Ислам Камалдинова. Встречайте бойца из Узбекистана, Орунбаев Бекзот. Орунбаев Бойцы на середину. Кызыл формачан, Кызылтан, Кыргызстандан. Сразу. Поняли, да? Нажали. Бой. Первый раунд.
Туғандар қырғыз мушкары біраз үстемдік қылып жатады. Бірінші раундта Данияр жиынтықтап қойды ойында. Для награждения приглашается начальник ГУВД Мурат Бурунов. ГУВД'nin başkanması Murat Burunov ağızlı çapraz silahı Patriot jigitler gelecek tek durup kalar üçün ayıp kalar üçün uğur katamegen matacu degenice tudu pancerler birinde degeme kalar eriden birine can veri kalar çıncırı külderin attı Победу за минуту и 42 секунды в первом раунде одержал боец из Кыргызстана Данияр Шамсиев. Баткен елінің маңайы өте жақсы мына. Көріп тұрасыздар. Азыр ырчыларыбыз бұл жерде ойнайды екен. Біз анда бүткеннен кейінгі ойынды дағы көрсөтүүнү улантабыз. Айымдар жана мырзалар, урматтуу конокторор. Итак, дамы и господа, переходим к следующим боям в профайт 45. Итак, боец с синим углом. Весовая категория 57 килограммов. Бойцу 27 лет. Дебют в смешанных единоборствах. Представляет спортивный клуб «Чаждем» под руководством Дасан Абдуллаева. Встречайте бойца из Кыргызстана Оразбек Ораимжанов. И его соперник бойцу 25 лет. Рост 175 сантиметров. Весовая категория 57 килограммов. Чемпион Узбекистана по рукопашному бою. Кандидат мастера спорта по рукопашному бою. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений. Боец представляет спортивный клуб Камалдинов Ким под руководством Ислам Камалдинова. Встречайте бойца из Узбекистана Шухрат Орумбаев. Прожекторды biraz алып қойса жақсы болмақ та. Ошондой болуп калат да. Прожектор алып қойса. Урматтуу көрүүчүлөр, Өзбекстандык мушкар менен биздин Кыргызстан баткендик мушкар
Oyunda kızıtlı başladı. Hay Azamat. Şunlar şunday. Şunday. Birinchi raund аяқтады. Birinchi raund аяқтады. Tez запись.
4-нчы раунд дагы башталды. Ой, Азамат. Аябай oyun güçlü болып жатат. Бұл жерде замечание болды дейді. Көріңіз. Бұл әке мұшкілдан айырмай күшті мұшкіл екен. Өте жақсы машығуларды қойғанды көріп тұрастар. Баткендік мұшкілдағы қошына өзбекстандық мұшкілдағын көп машығуларды қойған. Бұл ойындың нәтижесінен білсек болады.
Время. Экинчи раундтагы аяктады. Заходим в октагон. Октагонга кіребіз. Üçüncü rauндтагы башталып жатат мына. İki müşteride teң elдің қолдаусы аябай жақсы ойын көрсетіп жатат.
Rauнд bitib qoldi. 3-raundda oyoqlab qoldi. Hozir chaqiramiz. Sarardek Mavsiyan opamiz bildirib qo'yamiz. Yaxshi o'yin ko'rsatdi. Bu o'yinda eskirtib ketgan 3-raunddan o'tdi. Har biri chiqqan para Messing with a dog like me, to the M to the X. Last I heard, the college was having sex with the same sex. I show no love. Empty out, reload, and throw up. Итак, дамы и господа, у нас есть очередной победитель международного турнира в Профайт 45. Итак, мои господа, встречайте своего победителя. После 3 проведенных раундов раздельным решением судей со счетом 2-1 победу одержал Шахрат Орон. Boyes bizim hakemlik Shaylobek Ulug'bekuli atib qo'ydi. Октагонго чыгып баратат. Весовая категория 66 килограммов. Боец в синем углу. Ему 27 лет. Рост ровно 170 сантиметров. Дебют в смешанных единоборствах. Боец представляет спортивный клуб «Джашден» под руководством Терека Искандерова и Дасан Абдуллаева. Баткен встречает кыргызстанского бойца Шайлобек Улугбек. Его соперник в красном углу. Весовая категория 66 килограммов. Возраст 25 лет. Боевые достижения. Чемпион Узбекистана по рукопашному бою. Профессиональный рекорд смешанных единоборств. 2 победы. 0 поражений. Представляет спортивный клуб Камалдинов Тим под руководством Ислам Камалдинова. Встречайте бойца из Узбекистана Ахаджадов Синовичдин. Бойцы на середину. Вы профессионалы, всех вы знаете. Пожали друг друга. По углам. Беттеш башталды. Урматтуу көрүүчүлөр. По 2 секунданта в каждом углу. Шайлобек Улугбекулу Просьба уйти. Ал эми анын каршылашы кара формада Өзбекстан. 2 секунданттан маштыруучулар. Кончосина, сколько вас там? Готов? Готов? Файт! Первый раунд. Вот здесь танки.
cho'zib tashlaysan. Cepdan keyin cho'zib tashlaysan. Boyni plotni usha. Yaxshi. Ol gardga. Sayog'dan chiqa, sekin. Chiqa. Yaxshi, tur endi. Ko'tar endi kallani. Kallani ko'tar surat. Surat kallani ko'tar, tikka tur. Ha. Aska bostir tomog'ini. Surat turg'izmanadan ishlab tur. Surat sekin tur kontrol bilan. Ha. Qo'l ko'taryapti kallani, ha. Yaxshi. Ishlab tur. Bitta peshin, bitta kalla. Yetar bo'ltirganlikda. Yaxshi. Otvar, oyog'ini otvar yonga. Otvar ayağlarını. Ot yanıya. Yaxshi. Chiq ustiga. Dabibani, saniki endi. Borma. Chap tomonga ketmasam bo'ldi. Ko'taring kallarni. Chiqar qo'llarni, chiqar. Chiqar tur, ha. Yiqilib ketma, chiqar. Bulqib chiqarver. Ishlas, ha. Steka beraver. Ha, yaxshi, chiqar qo'llarni, chiqar. Charchayapti, sekin chiqarov. Ha, ur endi. Ur yanlar quloqlarga. Ha, ur. Esingga ham. Biroz urib tur. O'ng qo'l chap qil, ur. Bos, peshanasidan bos, ha, bos. Kettir isak ketdi. Isak ketdi, hoppa, bos. Ketdi. Turgani. Zaman. Для награждения приглашается главный матчмейкер ВФ Global Абдурахман Эрмекбаев. Очередной победитель. Победу одержал в этом бою
в первом раунде за 4 минуты 57 секунд треугольником. Встречайте, Ахаджанов Сиражиддин, Узбекистан. Başına urmatlı görüşler. Abdurrahman Ermekbayev. Oldu. Негізі. Бұл берлеште Өзбекстандық күшкер жеңуші болды. Аке, урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул менен бул көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Бүгүнкү ушул эки өлкөнүн достугуну таңызалаган бул мелдеш аябай кызыктуу болду. Сиздерге канчалык деңгээлде көрсөтө алдым. Сиздер өзүңүздөр комментарий жазып, лайк басып кетиңиздер. Бул мындай спорттук иш-чаралар Кудай буйрса алдында дагы көп болот. Өлкөбүздө тынчтык болсун, кошуналар менен ар дайым мамилебиз жылуу, жакшы болсун деп айтат элем. Көрүшкөнчө, урматтуу көрүүчүлөр, Чабарман каналы менен бирге болуңуздар.